opening of the Colon Night Market at the count of 3. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, welcome to the Colon Night Market. May we now invite everybody for a walkthrough or a quick tour. Cebu Jazz Fusion and regular percussionista. Again, we would like to invite everyone for a walkthrough, and we would like to heartfully thank Mayor Michael Rama, Vice Mayor Raymond Alvin Garcia, the Honorable Joy Pescara, Chair of C. Inalanggang kulon, garbo naton tanan. Perhaps, as I would like to bid all of you a pleasant evening, ana tingin mo kanos amana na record? Tinuoray years ago. Ako ginainom ninyong tanan, niya ako sa naisulti sa akong asawa, si Malo, may inom sa mong anak, na 2 and a half, si MJ,
time will come and wishing that the night market of Colon, the night market in Carbon, yang ipahinom unsa kasing-kasing sa iyang amahan. Una kani karon na madini mga dagkong haligi na atong Vice Mayor Raymond Garcia galing masipang pakpa ang pasigarbo o lakbay lingaw dili man mahitabo ang lakbay lingaw kung why tourism commission, and we should give them our sincere gratitude for having initiated, despite panahon pa we were challenged by the virus, and the commission led by Joy Pisquera and all the commissioners, including Sept, work it out, come out with a splendid program every September man ano. I remember former Mayor, the late Edgardo Colina Labella. Malipayon ka ito siya. Empisag, ang atong sitwasyon di masabot, pero ang komisyon naninguha yun o mga activities virtual. Pag-abot sa Sinulog, naninguha sa ta virtual. In other words, walay health challenge na makawagdan sa atong kadasig, walay health challenge makawagdan sa atong pagbati, dili ginato patyon ang kultura, ang heritage. Itugdong ato ng tanan dong. Ako wala lagi kami sa kamakon. Sulti mo nga na dinhi nag-uban pagsugod sa night market sa Colon. Musaan nga mo apil Singapore Light Cebu City nahanglan disiplinado limpyo kalihog tindog mo dong kanino lang kayo niya. Please stand up. May makinahanglan kamot naman iisa ang ay lang iakil. Voluntaryo ng mutabang para siyudad sa Cebu magagikan sa among pamilya ang disiplina ug niyana kayo uban ako kining buhaton sa akong pagigugma sa atong syudad, sa atong pamilya, kuyog ang atong mga anak, anak sa atong mga anak, sa umaabot ng panahon. I impose this obligation voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Hala, continue na mo diyang taon. Daghang salamat sa inyong pag-apil. Also with us tonight
is the First Lady of the City of Cebu, Madam Lulu Rama. Ano yan po karoon